Pamirsa Pesta Kesenian Bali PKB Warsene Mangkin, nenten wantah dados selah antuk nyuguhang seni budaya Bali, nanging taler nyolahang seni saking dura Bali. Kahanan punika mejanten nyehnayang yening PKB dados cihna pekilitan utawi prekanti pantaraning suku bangsa ring Bali. Pesta Kesenian Bali PKB pinaka acara sani kemargiangnya Branwarse, sanedat kejantosang oleh Krama Bali. Tios angin galah nyobiang kesenian miwa budaya Bali, PKB taler dados imbe solidaritas utawi perkanti pantaraning suku bangsa ring Bali. PKB dados titi pengancan antuk ngerupa ngetang sahe nyikiang suku bangsa ring Bali. Ngelintangin perikrama seni miwa budaya, sani membinayan PKB ngewantu meromosiang, indik pesikian miwa rasa eling pantaraning Krama Bali ne. Kewintenan inucap kebuktian ring PKB Warsene Mangkin. Tios nyuguang sesolan seni saking Bali, talar kesuguhang sesolan seni saking dura Bali, sekadi tetabuhan miwa seni tari teatrikal. Coba, Bapak mau saya nari kagak? Mau? Apa? 1 jam. Ngelintangin perikrama seni miwa budaya sani mabinayan, PKB ngewantu meromosiang indik pesikian miwa rasa eling pantaraning Krama Bali ne. Tios angin galah nyobiang kesenian miwa budaya Bali, PKB taler dados imbo solidaritas utawi perkanti pantaraning suku bangsa ring Bali. Devi Bali TV.